nang minadingin kahin khuzo se ka koitai. Wow, romantic le zeng na gulte ho. Hito mga romantic la zeng love story ngei ta thusim ta khat tu ni ting isei diuhin. Hi chi film hi hanpun amel ki chep thailai ta ana tho Terenaam chu ahitai. Hi chi film hi 1999 kuma sethu kiti Tamil film hin hi chi film ko na kho Terenaam hi remake hin bolo hin sethua director su hi le bala kitipa hi kidin athusim hi ata ta ha hlem ham itia hi le sethu director pu bala hin aloi ho khat thusim chu filma hin tho hin thusim hi ata ta hi Bollywood filma dinga romantic love story kuskus hota hi hin chuteng tua Terenaam hi keidinga ka favorite hin a dialogue ho hin athusim che dan ho hi abona details ta tu ni teng ka hin seding hin a short zong le aki chai chan anangain nangai nom ding hi thusima ilut masangwin Salman Khan hi khanpua iko ki deuhin khanpu hi college adinga a senior pe na hin ahin cho chu avo jing hin mi kho ta zong hin loila gol phata ali lenga ham zong hi anei a hi thusima hung ki parin khanpute ho a college wa hin general secretary hlen na omding hin vote a bol diu hi candidate a hi khanpute ho loi khat khanak kitipa hi adinga hin amazong hi min vote te na dingin aloi ho chu bai da hin va le jingwin college a hin asam win na vote vai le cinema zong na vet theidiu nunga azong na dai theidiu ri sum loading tin asam le jing tawin a hi result chung ki pungtan khanpute ho zong an ha jo tawin khanak hi general secretary a po ding hitai athanup wal ji wa chun lam hom hi hin bol tawin khanpu wang hi amel ki chep hle wangin lam wang he athiam hi be jing ga aveleu chun hichi college mama hi Alex ki timi phalo ama hogyang zong hi anom wa hin lama ki chai chun Alex te hogyang mi khat chun kanak hi chem chan dot ninga hin tin hi le khanpun zong hin modo tai hichi ta wang chun aman zong side kick round kick osang rose kick ipitete kick chu aman khom hitami phalo ho chu pela line op chu nin a hla jing in hi abana chun inunga no nirjara ki tinu hi ong ki vet sa tai ama hi brahman ho hi in pandit pa chanu hi nirjara hin apa na temple la hin la asajin athim hle jing in hi ama hin school la hin chai hitan tua hi graduation college ga kaiding ati hi apa hin asol nom hi be jing in aji chu college a chun cinema ave khom jiwin nu mei pasal hita chu to khomal lam khom wa kyolim khom ti themi apa hin ana dei lo hi ahin la apa loi ho khatin ama be en graduation aga china hi dham a college su yong train station kom cha hin aloi nu indu hi to train a chi ji hlon in tin hungkile ki ji hlon nei dhamatin apa cha sei pe tai nirjara dinga hi apa hin rameswar ki tipa hichilai mandir sung mama ana tong khachu ana dei pe hi rameswar in jonga sei pe tan graduation be china ante hichi zo ting le ki chen ding chu ki gel nan te ati pe ta na hi khanpu hi a upa a unu chu teng le achanu khat hi to khom wa hi khanpu hi ni macha bolpon college song hi ana chai hi tan a hi dan hi college a loi a gol ho to ga khom ding ti bo hi anok sa jing hin mi to hong ki del jing ji hin a upa jong hin abune perwin a pho tai khanpu na upa chu sei pin ka hong ki del go hi lovin a kyang jong ka hin vo bo pi jing ati a upan jong ano te ni le ke hi chini chun hlungwa hi lang kanak chu awai chem cha sut pe deu hi hi chu ke ni ti ka mo vet ding hamati na hi a upa hin khanpu hi alunga alung sit hin a hin la khanpu hi athasin aloi gol ho to hita mi to kina na jing ji amunom ji pun a pho jing ji na hi azing ni kho in nirjara le aloi no indu jong hi college na hung ta na hi le khanpute ho hin lampi in anating tawe nirjara cho ko phin senior ho sa ji ne lo hamati hichon good morning sir te na ti pe tai nirjaran jong good morning sir ti le dingjang pet in lang salam nei bo in lang jingka se le nei mu se le good morning sir nei ti ding a hi ti pe tai khanpute ho nirjara tifin jong cho ne pe tawin ale khabuka chun pikok atla khat hi amovin khanpun jong ipidinga he chena koi hamati le nirjaran khat ikoya hi le ni aniki soji a hi ati pe tai hichi zo chun khanpu le loi ho chun hanuin anui sadovin a hi a college hi train station kom cha hi ji chun hichilai mun chun cha thema don ji we numei chapang khat
alunggel ki sulo angol thima zong hi omin ama zong hin khan pukoma cha nei don chen hung ti tai khan pun zong cha dukan pa ko ma chun numeinu he cha don chen ati numeinun cha ga adon to ki to che chun akoma hin mi phalo pa Alexi an loi ho to anom ki ta na he Alexin zong numeinu ani khaw chu aga aloi hla pe ta na he le hung peng za azenge khan pu zong hung ki je do ki tan Alexu athu hi khop lo lai dan hen din ha voin avoki tan Alexin zong kabol ki loading hi tai nei ngai damin ati pharin khan pun zong a hla tai khan pu hi a birthday ni a hitan a unu le upa hen mandir hen taw na mangning in a pui ki tawe hichilai mon chun nirzara hen la ana sakit tan a thim hle jingin angai nom hle jingin khan pu zong hen ave den den jing tai a hi dan hi khan pulung sunga wang hi thil khat khat hi muchi a hong ki pan panai tai college hin function hin mangki tawen hichia hi nirzara hin poem khat a seiding a hi poem chu a hin pada hi le mi pi chu hung au jeng wen a hin nui sa tawen sei loi loi tangam tin a hin pho jing tawen nirzara chu thu jong a sei sa man ta po ve khan pu jong cholung hang wal jing tan nirzara ko ma chon akal tovin stage chunga nirzara thu sei hi ken ka ngai nom a hin nang hon jong na ngai nom diu hi angai nom lo nom wa hi jong le thip pe na ngai diu hi ati pha de chun student ho zo si chu thip pe na to gam ta ve aji chu khan pu hi chithlagina agin zingo he poem chu hin sein sot ta hi a seidan hen din athu sei chu hin chaya hi le khan pu le nirzara bo hi nom hlontan khan pu zong hin angai nom wal dan hen din ami hli zong apul jing in he khan pu hi zana zong ai mu thei ta pon nirzara bo agyal jing tan alunggel chu nirzara hi to nang to iki mu to khom nang to im khom bo anom ji e ti la hi ana sa hlontan he nirzara achunga hi numei khat anoma hin amanu hin ziyong ane hitai kol ho dan chu I het diwa hin anumei te ko mai sum ha dimana diman jiwa hin hito banga chu sangsom ni sangsom thum chu anala pi hitai aji pa chun azo zo na lakni hin thum phara pi thailo pharwin acha ala pi in ajinu hi in langa hin le sol hitai nikhat hi khanpun agyal phalo ten nunga nu nirzara hi to aloi nu indu hi khanpute ne nong thlon ta na he khanpu ong chon adat mobile jing in atha nom wal jing e aji chu phat tina hi nirzara he ana gel gel jing tan nirzara jong boina khat kane ya hi le na koma ko hong tlon hi ati pi tai khanpun jong ipi boina na nei hamatia hi le nirzaran ka admit card ka kiman sin exam hi ka pi thailo ding hi tai ipi ka loading hiam ahung ti tai khanpun anui satan hi chi thil neu ho po chu na lung tan ham kei ka na lai chulem jingteng le nom ta exam na pe ding hi almo hen ati pi ta na he azinga hin college ahung ki moto kitawen nirzara ko machan exam phana matia hele nirzaran jong he nge te khanpun exam marks su tam ding su hlom ding ti them mong le nei in he sa jeng wen ati pi tai kining lova khanpu hitita hung nem jing chu aloi ho chon adat mo hle jeng win khanpu chu adai ta win nirzara hi to nangni ki ka thil khat khat wang o ma hi tai ati pi jeng wen he khanpu au nu hin alunga alung sit jing ji hin athum za za sumjong api jing ji hi au nun jong khanpum dan ho chu ki khel asa phara chu aloi pa aslam chu adole aslam in jong nirzara khanpun adei dan alung se dan ho chu au nu sei pi tai aloi ho hin khanpu hi nirzara zol saring hel saring atiu hitan library hin mizosi anodo gam tawen he khanpu jong nirzara ko ma chuna sein itia nunga zol khalo a hi je chun a khut hi aga abengin khut ki beng pu chun na za am khut khat lang le khut khat lang hong ki su to ai le hong po hin hito bang bang chun kei khut le nang khut dong hi ton sora dingin gom sa ata hete atin a sei jenge nirzaran la ipi na sei ham ka he thei po ati le khanpun hi chi ta ta chu ka deina na hi yima chan het zilo chu ati pe tai ka unu le ku palang hi boy hen ken ni khat ni an ngol lang nom jing wente ai wang na pa hong nop lo wa hi le wang chu khat vei to ha be nga ki beng le ni som zo te hung thoki tan te ati pe jenge ka sei chu na nop jing lo ham atia adole nirzarani pi sei ta am ga ve wun nirzaran ki chata khanpuko ma I macha seiding jong hewa alo chu khanpun no ma hi sa tai khanpun jong kenga buding give khari a choin ajing hin college in a che tai aloi hon adai pet lai ta wachun rameswar hin nirzara hi college in hong tha tan he khanpun jong amu pharin loi ho ko machun au pa min hui phiam tia ga dole aloi pa jong chunin sei pe tan au pa hi poi a boyfriend hi hin ti pe tai
Rameswarin jong nirzara ka tha a hong kile langa chun lampi hin ating kitawin khan pun jong dialog a khet khum ta na hi nami pu nu chu ke ya hin nidang teng le thakara ka hin mu gom ki thlona hi le nom na sa lo ding a hi ati pi tai nirzara ding a gi fa cho jong chu hi chinia chun ana pe man da pon a jinga hin train chunga hin nirzara ki mo to pi ta na he nirzara ko ma chun hi chi gi fi ke la aina ti le nirzaran ala nom ta poi khan pu ko ma chun a sei pen nangin na gial banga hi ken ka lunggela i ma cha ka gial pha lo hi ati pi tai khan pu jong chun akin nyap na chu to abang ta pon nirzara ko ma chun ipi momong ka su khel ma ham ka phat mo wa leng ham ka di lo na ka phat mo na oma hi le nei sei pen keile ke ka ki khel ding ding hi ati pi tai nirzara ong chun ada thlago jing ta na hi le khan pun jong khongai ta din atin nirzara chu aga khoi kha hi le nirzara jong chu mila ta chun hong ki sen jing tan nei khoi hin ka ti lo ham gunda na hi ati pin ada thlatai o he imi him pau khan pu kinep na chu anabang tapon along na hle jing e aloi hon jong khan pu chu atlamonu win min gunda na ti a hi le a phajing e tunia kunin kina ki del ho bol ta potin lew hen nunga anon changchanga na hin lung si jing ding hi ati pi ta ve a phading hi tam iti a hi le a jinga hin kolesa khan pu aloi ho khan hi nunga khani to ki vopin het hil chun elexi ani khatai elexong ahung lung hangin hi chi pa chu a hin vota na he khan putte hon jong hi chi thu hin het ki phar chun elexu a del ki tan khan pun jong bazar lailung la ong chun voting atin adel jinge aga vo goda hile ama sanga chun nirzara he anom tan aman jong nirzara cho veden jingin elexu avota poi khan pu hi aloi ho he to ki ngai hle jingwin a ki hla ji pu wen ma ho he khat tho na dinga hi khat ki dongam jing jiu ane hi ve nirzaran khan pu he thim lo wanga chun khan pu hin nirzara alung se ne nitti na he na pung che jingin I to banga su mil ding ati chanin agel do tha che jingin pathin ko ma jong ngai da ma ki thumin nirzara su mil na dingin tha hat na ki thum jingin hi ama ho a naw taung sunga hi numei ki zo na hi anoma he pasal khat hin numei khat hi a hin dai khata na hi le khan puloi ho khat dong hi a hin vo khatai minop de du hi je chun a bos pu khan pu hi aga ko ki ta na hi khan pu te hong chun vo ding ati pau chu a hin hol ve na hi le ki zo na in anei pau chu a hin vo khata ve na hi rum sung langa chu aga hola hi le numei khat hi a hin mutai hi chinu mei nu hi nirzara a u nu ana hin nirzara a u nu hin ajipa ko ma che ki na ding le acha amu ki na dinga hi lakni hi a hol jing hin miau khat hin hi chilai ina hin anomin ati a ada hla hi khan pun jong nirzara a u nu a hi jong cho hedi pun namel to na kilom poi na hi dan chu to na phat to se to hi chilai muna na jing ati pi tai khat no jong chu lunghang za jing in I pia nei gel hamatin a beng ta na hi pun jong I macha alo de pun numei nu jong chu ga pot do ding ati le pot do hilayan pama khun police ho dim servin namat jing diu hi ati pin numei nu chu ga vet sa pharin miki zo na ina anom hi a hin khet bebe aki phalam wal jingen khan puko ma chon ngai da ma ki thum tai police ho jong a pot do gam pharwin khan pun jong hi chinu me nu ko ma chon hung tovin ati pe tai baina ga ki pat doring ati le khatlanga ko chumi pi la an nirzara hi amuki tan he numei nu hin amai aki tom ji nirzara hin au nu hi jong het lo hin khan pu hin miki zo na ina chia numei khat po le danin a gel ki tai atun phatlonin nirzara au nu jong chu ki pa wal jengin khan pu ko ma chun aboina aji pa na ho zo se chu a sei pi tai hi chi thil so zo se hi rameswarin anamu hin alung adong hle jengin hi azing ni khun khan pu le aloi ho jong nirzara au nu ji pa te ho office na che tan au nu ji pa chu ha voin agana ganin na jinu ga ki pui toin lang sum nange ho zo se ong jo ngai damin ina na hin ki pui lowanin su boy ki ni le na tho bedding hi ati pe tai rameswar le khan pu jong hi hong ki mo to ki thon tan rameswar in jong khan pu ma khat ve ni hla na hu do nu ju koi hi ne het amati pe khan pun jong ka het angai poi koi ga hi jong ka he poi ati pe tai hi che chon rameswar in khan pu cho ve den jingin khan pu hi mi phamong mong a hi ti chu a he do ta na hi nirzara te na jong hin nirzara au nu ji pa hi ahong tan nirzara u nu hi ina ompi ki dingin ahong ki pui ki ta na he hi cho hi nirzara re apa te hoin amovin akipa hle jingwin nirzara jong atha nom wal jingin
mandir langa hin ki pa thu seiding in achi tai lampi hin khanpun nirzara hi aho gokirin khatve be khongai teng minute khatbe ati pe tai nirzaran zonga don burin minute khat zong hello minute ni zong hello tu ni zong hello iti phara zong ka kyo pi loading na hitai ati pe na hi nirzara hin khanpu hi mi phalo momonga bo agial jing hitai mandir chu agathun pharin rameswarin nirzara chu hitai na sei pe tai na unu ina akile ki theyong chu khanpu ji bo he khatve ni thla ong chun khanpu hin na unu na hu do lo hele tuna hi na unu ki muloding a hitai ati pe e phatichan gelin khanpu hi mi phamong mong a hi ami het zong hilowa anaki thopi jing thei chu mi mai hi poi ke sangin zong a phajoin ama zo khu ki chen pi tan ati pe en hi nirzara hong chu alung kel hong ki khel lap jing tan hi topang thu aga za eng chu khanpu chu agial sanga chu ana phawal jing ada na hitai khanpu zong chu lung hangwa lai tan tin lampi hin ananga tan nirzara hi kidnap bol tan hi mun khatin a hen tan alung nat na chu a seitan a beng de jingin a vode de jingin in la khut atla pai ji poi khanpun zong lung na te nirzara ko machun pathin hin nang hi keiding momonga bo na sim hin te su milding ka ti zong ka sumil theipon na ta san lowa hi le na pathin ho chu dong tan ati pe jingin a he khanpun zong aka pumpum machun alung sit na thu chu nirzara kom hin a seitan che do jing tan a hi lowa hi le ka tha yeng ding na hi ati pe tai iso pi pau khanpu hin ana het lowanga hi rameswarin khanpu phat da nirzara ko mana se ya ko na chu nirzara hin alung gel ana khel hitan khanpu dinga hi ana ki pithe ngai tai nirzaran jong khanpu ko machun ngai da ma ki thumin alung sit na hlon chu ki sei to hlantan aki kol to hlantan hi goltho thusim hi hichana hi aki chaya le ki pa oma jing ding hin a hin la igelu to abang poi khanpu jong chu in lang hin aki le tan bai a hi aga chia hi le lampi e hin mi phalo ho kitile tua mi ki zo na ina ana su boi ho chun ana ting tawin khanpu to ki del tawe mi phalo ho chu to tum hu hu hin aki voto jing tawin khanpu hi achang se bo hi ji chun alel wal jing tan khanpu chu alu hong a je pewin azon in khanpu chu ada a hin manuwin train aki zop mat to ji na thi a khon alu ata pe wa hi le khanpu kho helovin aki zam den ta na hi khanpu aloi ho hin ain ko te ho chun loin he na pui tawin azen wa hi le doctor hon hi chilai mun ha cho jen thelo diu pharin mental hospital hin ana pui tawe ahung ki lung sit pat thona hi le hita khanpu ahung ki su mo pai ki jing chu nirzara jong college ho hin achang chang in a tojin a kap kap jing tan khanpu mu ki ding chu anga lel hle jing in he khatlanga hero paula ho thei talo alungel ki su talo abang teng zan jong hi le ahung ki tom jin alel ji dan he zan khatlong chu ana pot doin train line lang hin train in ata ding kon chen mi khatin bon ana hu do ena he khanpu aunu hin aupa aloi pa asma la hiwin ama hozong doctor pa ha ki mo pi tawin he doctor pa jong a sei pi tan khanpu akiesi lova yong zendam thei hitapon te ahin la tua chance khat lele oma chu sripur dam ki timuna khon che leu chun hichilaya na tongpa khon ayurvedic hampa lo hing ho amang chain mi azen tam ji a tiwin he asma le na hin het pharen ahung lu hang za jengin khanpu au nu le upa ko machun sripur dam ki tin lamuna chu na koi wa hi le mingol zel sunga om sa diu chin sa hen diu asu na zana hiting chule bo azen diu hi ati pe tai aloi pa asmal hin a it le wang chun au nu le upa hin adam na di hi pole tiwin hichilai muna chu sa ding in an nom ta ve a upa zong hin khanpu ana phoji ho chu akisi tan khanpu ko ma chun hongin chi ta hete college langin mi ga dai chawai hitin mi ga vo hitin nang bang ma ke zong kom ding hitai ati pin khanpu chu I to banga a ho wangin khanpun la kho he phatapoi khanpu chu mingol ho zel hin ana koi tawin ain ko te hin aga ki mo pi jiwin ne thei ho pi dong le ne thei pun aloi gol ho zong hin flek ho themi a chep sa go zong le a chep thei ji tapon lung nat nat jing in a he nirzara hin khanpu hi hoya koi hi ti yong ana het lo hin aloi ho khat amu phar chun adong tai khat pan jong a sepin khanpum na khun mei ho chi theilo jia nang hi ka pui lo ka het sa lo na hi ati pe tai nirzara jong chu hi chi a kon chun bunelo tui don lo chun khanpu ding chun ataw jing ta na hi le
apa zong hin alung dong wal jing tan Rameswar chu ado ole Rameswarin jong khan pudinga tau pi hi ti thu chu asei pi tai khan pu jong hi ayurvedic lohing hoa hi azen ling wa hi le ahung dama hi tai ahin la zela ko na chu hin hla do lo jing o hi zan khat hi hong ki tom do tan ama zong aki chop hla hi le akeng hi akisu kha kitan mingol zela jun ana tha lut kit ta ve nirzaran jong Rameswar chu ni khat hi khan pu ko ma cheding hin atemin amani zong khan pute ho om na hin achi lut hlon tai khan pu hi akyang ki su kha je chun ana i munin ai mun nop sa hle zinge nirzaran jong khan pu chu asu kha nom lo zin ne ding a hin choi pi ho chu akom chun a koi pi in ada hlaki tai chom khat lo ka in khan pu zong ahung tang tho ta na hi le akoma ne ding ho mo phar chun nirzara hi ahung a hi ti hetai aman jong kot kha lang chu ve in nirzara chu akovin peng loi loi jing tai nirzara apa zong chu khan pute en hin chi tan khan pu au nu le u pa ko ma hin nirzara ai hung hil pi vin ti dan hin tin ana ko tan hi nirzara zong in langa hung kile a hi le khan pu au pa hin nirzara ko ma hi tein sei tai khan pum chan chu na hin mu tam kine pi thei zong a hi tapoi nang to banga nu mei pha koi ham a mo dinga de lo ding khan pu hi dam si se le ke ta hongin katin na pa ko ma wang hi ka hung thum jing ding na hi a hin la tu hen hi to bang chu i gel bang hi thei tapon nang ki pa na ding le gel hin lang na pa ding zong gel pin ati pi tai khan pu hi kine pi thei hi ta lo zia nirzara apa hen achanu hi to Rameswar hi ki chen sa ding ati hi tai hi chi thu hi khan pu loi ho zong hin a he tawin alungu ana thei hle zingin khan pu hi dam se a hung do a nirzara to ki chen ding hi alungu wa hin ta san na anei thona lai win a hi phatle ni kho chu ana chi be be zingin nunga nu le Rameswar jong hi a ki chen na ding ni kho hung thlung tai hi chi ni a hin khan pu zong zela kon chun ahung ki tom do tan ama zong nirzara te en lang hi ahung hlai yeng in a hi nirzara te en aga lura hi le mi pi chu ana thip be jing tan room sung lang chu aga alut be a hi le thilong khat na ki jam tan hi hi chi thilong chu koi ham ti a hi le inunga no nirzara ana hi tai khan pu to ki chen thailo zia chu ama le ma hi ana ki that jinga da na hi tai khan pu dinga wang chun seiding him om tapon ako ma chun atovin akap kap jing tai hi chi zo par chun to lang hen hong pot do ki ta na hi le aloi agol ho jong chun khan pu hin mo phar wa chun akipa awal jengwin khan pu chu akolwin a ho win a hi le khan pu chun koi ma cha ho tapoi awunu le upa jong chu hung hlung tan khan pu mo phar chun ama nin jong akolin a ho wa hi le khan pu chun koi ma cha chu ho tapoi mingol zela anom na ba song chu hung ki tan ahung pui god ki ro hi tai aloi agol hon khan pu chu sol ki lo ding ati wang wa chun khan pu chun bas lang chu azon jing in hi khan pu jong chun ain ko telang aloi gol ho cho hin ven amit hlipul pum pum chun gari chunga chun akal kit ta na hi gol tho lungnat hle jing ena nunga nu chu ana hinga hile khan pu chun zel lang chu azut kil lo ding a hin ungdam pai ding a hi tai a hin la kinep na nunga nu ta lo zia chu ama jong chun angola ha aching ham hichilai zel lang chu ana zon ki tai hi chi flima hin nunga nu jong hin a bol khil hle zinge khan pu to ki chen lo mana aki khai li jing aki tha jing ki ti ho chu thil di lo mong a hi tulai ki ngai pi nu ji a ki that jong tam ta hi aki hejing zin hi chu hai thil di lo mong a hi Salman Khan in jong interview hin hi ta hin a se hi chi film ka thona wa azon pena kei ka kile ki jong kho adi pon nunga nu anaki tha jong kho adi poe eima ti pa ichan lova hi le phachi sa su mila atha khat hol ki jing ding hi atin a hi keiman ka sei nom chu hi le nangma ti pa na chan lova hi le a khonna azona a hi la ye hin kho sauta na nei na lai ding a hin pathenin a phache a hoi zo che na pe zo ding a hi